ahantu nk'habiri igitabo cya Salomo c'imigani 27 umurongo wa 21. Imigani 27 umurongo wa 21 haravuga ngo uruganda rutunganya ifeza n'itanura ritunganya izahabu, kandi umuntu ageragezwa n'ibyo bamwogeza. Muri ico gitabo nanone nako mu gitabo c'umubwiriza umubwiriza 10 umurongo wa 11 aravuga ngo umugombozi iyo ariwe n'inzoka atigomboye aba yaramaze iki? Uhoraho data nyir'ibihe, tubaye imbere y'amaso yawe muri aya masaha, ijoro ry'uyu munsi, dushima izina ryawe ryiza n'ukuboko kwawe gukomeye, uzi kurinda ndetse no kuragira. Asandi ko waragiye ubusho bwose muri rusange, kandi ukabaragira mu gihe cy'umwaka wose. Data turabigushimiye. Waragiye abungeri, waragiye abakristu bose muri rusange. Ishimwe rigusubirire wewe. Muri uyu mwanya rero Data tubayemo, komeje nanone kuguma kuzamura icubahiro cawe, tuvuga gukomera kwawe n'ibanga ryawe ryiza. Asante kuko uri byose muri byose. Asante kuko uri amashimwe yacu, hashimwe wewe. Amen. Bwana sifiwe. Turabakiriye mu ijambo ry'Imana. Saa 8 irabura iminota 5. Je nageze muno hari saa 3:30. Nasanzemo umuntu umwe gusa. Turicara magaraho nawe aragenda, aza kunsangamo abandi, ariko Imana ibaho umugisha. Amen. Imana ibaho umugisha mwebwe mwaje kandi mukazira muri uyu mwanya cyangwa se muri ico gihe. Imana ibagirire neza. Ikindi turabashimira ku butumire bwanyu. Mu by'ukuri mwarakoze kudutumira. Imana ibaho umugisha. Hari igihe byigeze kuba ntibyakunda kubera nahise ngira ikibazo, umwana akora impanuka, ubwo sinabona umwanya wo kuza. Nanone ubwo butumire kandi ngo busubire kuba ejo bundi, nanone uwo kandi arasubira kandi agira ibyago. Ejo niho yatashe ava mu bitaro, ariko ndashima Imana yabitanze, noneho ikatubonera umwanya wo kugira ngo tubashe kugera hano tuganire. Amen. Ndashima Imana ku mwungeri. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza, muna muzehe ndetse n'abandi bose, inshuti, bavandimwe.
ndimo mbona. Imana ibaha umugisha. Ndashimira Imana ku muvugabutumwa urangije kuganira. Simpanibuka nimba ari ahantu nigeze kumubona baje mu itimu rinini cyane igihe kimwe, bishoboke ko ariho namubonye, nongeye kandi guhurira nawe hano. Imana ibikoze ihabwa icyubahiro, kandi ndashimira Imana yabarinze twongera kandi kubonana. Arimo aganira kandi mpambonaho amasaha ageze, ariko ko ndabona mudafite ibitotsi. Nje gusa nagize imbeho nakayuhi pe, ariko hamwe n'Imana ko ndabona ko biza gukunda, naje imbeho igashira. Umwigisha wa mbere arangije kuganira kuvuga ijambo ry'Imana, none jewe ngiye kuganira. Se iwacu bageze bavuga ngo ikanisa rya mbere rirarangiye, ikanisa rya kabiri riratangiye, noneho bakavuga ngo aba bagiye kubwiriza mu ikanisa rya kabiri ngo bagiye kuganira. Ni ukuvuga ngo kuganira, amen, aza akora ku ndyo zose. None ganje ngiye kuganira. Mwene data arimo aganira, hahise hazamwo aya magambo: numva ko ariyo dusoma, ariyo tuganira. Mu ijambo nari nateguye ijambo rivuga ngo umunyamasengesho iyo ageze mu gihe cyo gusenga Imana, akageza igihe asa n'ugeze mu bihe byo kubashaho guhangana, ese yovyitwaramo? Ni ukuvuga ngo nari ngiye gukurura umunyamasengesho, nkurure n'impano uko Imana yagiye imuha, noneho duhite twinjira mu kintu kivuga ngo matumizi ya karama. Ni gute izo mpano dukwiriye kuzikoresha kugira ngo ntizikomeretse abatuzengurutse, cyangwa abaturimo, cyangwa abavyumva, cyangwa abo zikoreramo, ariko noneho zibasheho komora abakomerekejwe na Satani n'iyi si n'umubi ndetse n'umubiri. Amen. Ninza kubona umwanya ndasubira nze kukonjora. Dusomye ijambo ry'Imana riravuze ngo umugombozi iyo ari we n'inzoka atigomboye ngo aba yaramaze iki? Ni ukuvuga ngo mu busabane bw'umuntu n'Imana, umuntu asabana n'Imana cyane cyane mu bice bibiri bigari. Igice cya mbere, iyo usabana n'Imana noneho wowe ukareba Imana mu maso, noneho Imana iyo ikakureba mu bugingo. Iyo Imana ireba mu bugingo bwawe, noneho ihita itanga icyerekezo mu bugingo bwawe. Iyo itanga icyerekezo mu bugingo bwawe, noneho wewe ntubona Imana, ahubwo ubona wewe mu Mana. Amen. Muze twumvikane, mugire ubushake bwo kumva. Siko kuri aho utazoza umbwire ngo aho hasubiremo.
noneho iyo urebana n'Imana mu maso karebana na perezida hano mu maso, iyo murebye noneho iwe ntareba mu maso yanje, noneho iyo nje ngira ngo ko ndamubona mu maso, ahubwo ko turarebana mu maso, ahubwo we ahita areba mu bugingo bwanje. Imana ihita irangiza mu bugingo bwanje ibidatunganye mu bugingo bwanje. Ni ukuvuga ngo ikavuga, kandi yayidomaho agatoki ikavuga ngo aka gakosore, iki kintu gikosore, iki kintu gikosore, iki kintu gikosore, uyu murongo n'uyu, uyu warazimye, uyu warafutitse, noneho garuka iyi ntambwe isubize aha. Iyo Imana ireba mu bugingo bwawe, noneho irakuzana wewe, irakuzuminga wewe, ikazuminga ishusho yawe, ikayishyiramo, noneho yarangiza kuyishyiraho, wewe ukibona wewe mu Mana, wibona wewe mu Mana, ukabona udakwiriye, noneho wewe ukikondana ukavuga ngo ni ukuri nsinzwe n'urubanza. Subiye inyuma, ndama mpera kuri aha ngaha mwene data arangirije ku ijambo rivuga ngo umuntu wenyine aza yihamye umutimanama. Umutimanama biza bivuga ngo ni umushinjacyaha w'ikirenga, kandi uwo ahorana uwo ibihe byose ngo aba afite ajenda irimo amagambo yose y'ukuri. Amen. Amagambo yose y'ukuri, nta bintu byo kuvuga ngo harimo ijambo ry'ikinyoma. Umutimanama uba ufite amagambo yose y'ukuri. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Twongere haleluya. Noneho uyu muntu ngo asabana n'Imana muri ubwo buryo, Imana iba igukura mu kintu ushobora kuba urimo kidahagaze neza, noneho ikakusana ikagushira mu bihe byiza, cyangwa ikagusubiza ku musingi, ikagusubiza ku murongo, ikagusubiza ku mwanya unejeje. Hari igihe kandi abantu basabana n'ibiganza by'Imana. Iyo umuntu asabana n'ibiganza by'Imana, hari bamwe baza babyitiranya, noneho mu gihe batabashijeho kugira gute guhishurirwa. Amen. Mu biganza by'Imana nimwo haba abana, siko ndabivuga gute uzumva, nimwo haba kawunga, nimwo haba amazu, niho haba amaranka, niho haba amamodoka, niho haba gukomera. Icyubahiro cyano ku isi ni hano mu biganza. Amen. Nuko Imana ishimwe. Bwana asifiwe sana. Noneho ijambo riravuze ngo umugombozi iyo ari we n'inzoka, ariko ngo atigomboye ngo aba yaramaze iki? Nsobanurire iki kintu. Imuhira bageze bazana ubugomboro iyo inzoka yakumye umuntu, akaza ari nk'akabuye benaka, noneho bagakubita ahantu inzoka yakubise umuhenga, kakama gafata, noneho kano kabuye kakaba gafite ubushobozi bwo kubashaho konka iyi isumu yinjiye mu muntu, kakayikurura konyine, kakayikurura kabisa, ya sumu yashira agatibuka. Amen. Noneho ijambo iyo riravuze ngo umugombozi, noneho uyu nguyu umucuzi w'ubu bugomboro, noneho ariwe n'inzoka, noneho amaze kuribwa n'inzoka, noneho yasumu iramwishe kandi afite ubugomboro, noneho ubugomboro afite ashobora no gucura, ntacyo bumariye, nta sapoti bukoze,
nta intervention bukoze kuri we, noneho donc yasumu iramwinjiye, yasumu iramwinjiye. Ese ni iki bimaze kuba yaragize gute, kuba yarafite iyi experience? Ni ukuvuga ngo kuba uri umuririmbyi, kuba uri umunyamasengesho, kuba uri umwungeri, kuba uri umutarami, kuba uri umuvugabutumwa, ariko noneho iyo mihamagaro nk'imitwaro ufite, ariko noneho uwo muhamagaro cyangwa ubwo buririmbyi bwawe bukaba butobasha kukurinda ngo bugukore protection, icyaha kikaza kikakuvogera kugeza igihe upfa ubizize. Noneho bwa buririmbyi niki bumaze kuba muririmbyi? Subiremo ba mwumvise, kubura umuvugabutumwa ugasoma Bible ukavuga ngo ijambo ry'Imana riravuga gutya, ariko noneho riraje gusa rihagaze aha, ariko noneho iriya mu mutima ntaririyo, noneho ibyaha birakuvogereye, birakumaze, bikugejeje kure. Noneho niki bimaze kuba warize ijambo ry'Imana? Ntacyo rimaze, ntacyo rikumariye. Ubukristo rero, kuba warabaye umukristo kumva ko witabye ukitaba, ugahamagarwa ukitaba, hagarara ku mwanya wumve ko mu by'ukuri witabye, wisubiremo, wikorere cheka, umenye neza ngo nukuri uhagaze ku mwanya mwiza. Amen. Amen. Kongere haleluya. 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 Duimana icyubahiro. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo uruganda rutunganya ngo ifeza, izahabu, umuriro nawo ngo utunganya izahabu, ariko ngo umuntu ngo ageragezwa n'ibyo bamwogeza. Ni ukuvuga ngo uruganda n'icyo ukora, tubifate nk'icyo ukora. Uri umutarami, noneho ukugusirimba cyangwa ukugusenga cyangwa ukuvuga ijambo cyangwa ukukwiherera kuja mu butayu, noneho ibi ni uruganda rukuvuguta. Ese iyo rwari ukuvuguta cyangwa iyo rwari iyo wawusohora, iyo rukwamamaza rutanga yahe makuru? Amen. Nahise ninjira mu mirongo migari y'ivugabutumwa. Ari ivugabutumwa ushobora kuvuga gusa unacecetse. Ese iyo ucecetse ari ivugabutumwa uzitanga? Avuze. Iyo uciye mu muhanda hari ivugabutumwa uzutanga? Mu karere utuyemo hari ivugabutumwa uzutanga? Iyo wicaye mu itorero, mu ikanisa, hari ivugabutumwa uzutanga? Ni ukuvuga ngo bashobora kuvuga ngo hano mu karere ka Mihango, mu basore 5 dufite bitonda kandi bafite imbuto, bera imbuto nziza z'abakristo. Ese bovuga ngo naka iyo bakoze selection wobamwe? Duimana icyubahiro. Haleluya. Kongere haleluya. Ese wobamo? Ni ukuvuga ngo icyo ukora
icyo ukora ni uruganda rwa rugusubizamo rwa rugucura kugira ngo ibyo ukora bibasheho gusigara cyangwa se kurema amateka azosigara bigasigara biragute bigasigara bifu. Amen. Yesu umurimo wari umwuzu, umurimo yari afite, umurimo wari umurimo yaraje azaniye itorero. Ni ukuvuga ngo yaraje arawugaragaza, arawugaragaza, araza arawuvuga, araza arawusobanura, uraza uraboneka ngo arangize, arakomeza aragenda. N'ubu turamutegereje azagaruka. Muri abagabo bo kubihamya muza muhaguruka mukavuga ngo ubu tuvuye muri Nowe. Amen. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Tukavuga ngo umukiza Yesu cyangwa se mwami Yesu, haje marayika Gaburiyeli yaraje ngo asanga Mariya. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Akoze cyane. No, tukavuga ngo Yesu yaravutse, Yesu arakura, Yesu ngo atangira ministeri yiwe, Yesu arigisha, Yesu arabatizwa, Yesu arapfa, Yesu aramanuka baramuzika, Yesu arazuka, Yesu arazamuka, aragenda aja mu ijuru. N'ubu turamutegereje azogaruka. Amen. Haleluya. Hari ibihamya bifatika bizabivuga mu magambo Yesu ngo yakoze ku musaraba, yahavugiye amagambo 7. Yesu yavuye amaraso 7. Reka mvuge gusa igihe bamwambitse ikamba ry'amahwa. Bamwambika ikamba ry'amahwa baza barisobanura mu bice bitandukanye, ariko reka mvuge gusa 2. Bizabivuga ngo bamwambitse ikamba ry'amahwa, iyo barisobanura hari bamwe bazarisobanura ngo ryari riremereye cyane, ariko kandi ngo hano indani yacu ihari, ariko imbere hakaba umukandara w'isaka, none ngo hakaba hariho umutima, none ngo bamanura babamwandika n'ibyo bayambaye ngo abandi baje kwisobanura akavuga ngo yasafu ngo yari elastic, none ngo bagakurura ngo akagira, none ngo bagera ahantu barasobanura baravuga ngo ayo maraso yavuye. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ijambo rya mbere ngo yatwejeje ngo icyaha cy'inkomoko. Ijambo rya kabiri ngo yatwejeje ngo ibitekerezo cyangwa imitekerereze urya munsi yanduye, twari twarahawe imirongo migari, none cyangwa se yari yarahawe imirongo migari, none iza systeme ya mbere irasiba kandi biterewe n'icyaha cyakozwe, none ngo haza kuza uwo mwanya wa kabiri. Yesu atangaza systeme ya kabiri, urya munsi yari kwatanga sanction kuri inzoka n'umugore na wa mugabo, aravuga ngo uzokomoka mu rugo rw'uyu mugore ngo azakumena ngo umutwe. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. No, ikamba ry'amahwa amaraso yavuye Haleluya. Yesu ari ku musaraba yazanye ngo intego yo guhuza umuntu n'Imana.
icya kabiri ngo yaje afite intego yo guhuza umuntu n'undi. icya gatatu yaje kuduha cyangwa se kudusigira urubyaro rusha cyangwa se umuryango musha w'abana b'Imana. Amen. 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 Hallelujah. Uruganda ruza rugutunganya, ni ukuvuga ngo umurimo ukora niwo ugomba kugutunganya, ariko kandi biciye mu gusobanukirwa icyo ukora icyo ari cyo. Mu gusobanukirwa uzusobanukirwa nyirikazi waguhaye. Amen. Amen. Uwakwangaje, uwaguhamagaye akaza akaguha akazi akaguha umurimo, yamara none ukavuga ngo uyu munsi ni umunsi yo mpamagaye ndagutanga raporo. Ese iyi raporo ushobora kuja gutanga iyi, uyu muriro rero, uyu murimo urabona hariya mu Rwanda haba harimo umuriro mwinshi. Amen. Amen. Hariho challenge iremereye cyane mu ivugabutumwa, hariho challenge iremereye cyane mu murimo, hariho challenge iremereye cyane mu muhamagaro. Umubonye pastor yuko abyutse igitaragara ni ukuvuga ngo mu kiyumbe biraremereye. Haleluya. Hallelujah. Mu kiyumbe biraremereye cyane cyane cyane, mu byumve ngo cyane. Ubu noneho bigeze ko turakubitwa inkoni bene izi ngizi zikomakomeye, none utazi niyo bazishyiriye, ariko ikaza ikara ku mugongo. Ni ukuvuga ngo umurimo twagukora turakugerageza, umurimo dukora twadukoze ibya twadukoze imwe, kugira ngo neza tuhagarare dushikamye, tubasheho gukora iki, uyu murimo twahamagariwe tuwukore neza. Abakuru bacu ba mbere mu buryo bwo kwizera bagiye bahamagarwa, bahabwa gukora imirimo ikomeye, kandi nabo ntibari borohewe. Nasomye amagambo y'Imana, hagire umuntu wihuse asome Abami ba mbere asome mu buryo bwihuse. Cyangwa se soma Samweli wa mbere, soma Samweli wa mbere 17 umurongo wa 49. Soma gira dusoza. 17:49. Yego. Samweli wa mbere 17:49 aravuga ngo Dawidi akabakaba mu nyumba ye. Dawidi akabakaba mu mvumba ye. Akuramo ibuye ararirekera arikocora umufilisitiya mu ruhanga ririgitiramo yikubita hasi yubamye. Hagararaho. Nahise ntekereza amabuye 5 Dawidi yahise atora ageze muri kariya kagezi. Amen. 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 Hallelujah. Ataragera muri ni ukuvuga ngo ntibyari byoroshe.
hari aho yari ari mu kazi, amen, amen, aragira kandi bitaraza ngo bigere kuri uyu mwanya kugira ngo aze guta mitwe no kuvuga ngo azoze kuzagera kuri uyu mwanya. Bizavuga ngo yarwanye intambara zitanu. Amen, amen, haleluya. haleluya, Muri zo ntambara zitanu nahise nasumye umwanya muremure cyane, inza gusanga hari intambara imwe yarwanye na sebukwe. Ariko uzi intambara kurwana na sobukwe? igitangaza, sobukwe apana sobukwe, mugahangana na sobukwe, ibibazo kitoroshe. Muri ayo mabuye nahise ntekerezamwo ibuye rimwe gusa, niyo riringiri dusoma ngo ataye mitwe na Goliyati. Goliyati hari ibyo yavuze ngo aravuga ngo ariko wa muhungu waketse ko ndimbwa unteranye agakoni. Dawidi ngo ari umuhungu w'umusore w'umugenda kandi ngo w'inzobe. Noneho ngo Dawidi kuko ngo yari umusore utarigeze unyabanye mu buryo bwo kwizera Imana. Amen, haleluya, nimuze gira nsoze, haleluya, amen, utarigeze habe namba. Ni ukuvuga ngo iyo wahagaze ku muhamagaro cyangwa ukarinda cyangwa ukumva ko wahamagawe, ugahagarara ku mwanya wawe neza, ugahagarara mu mwanya wawe neza, mu buririmbyi bwawe neza, mu masengesho yawe neza, mu muhamagaro wawe neza, ukawuhagararamo neza, Imana ndizi gutererana, uzukorana nayo imirimo y'ikirenga. Haleluya, amen, kandi ukaba mu mwanya w'ubutsinzi bukomeye iyo mwegeranye nayo neza, ukumva muri yo, ukumva uri muri yo, nawe ukumva mwaromatanye nayo, ukumva muri wewe ibamo sa makuru, si ikinyoma, kurumva ibamo. Amen, haleluya, uzushira ubwoba, ukumva urakomeye, ukumva urahagaze, ukumva nta kintu na kimwe ngukuye umutima. Yamavuga ngo wanteranye icumu n'uducumu, ngo ariko nje nakuziye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli wasuzuguye. yego, Yamavuga ngo Uwiteka arakungabiza uyu munsi, ibisiga, ndakwica nguca igihanga, yego, inyama zawe nzigaburira inyamaswa z'inkazi ndetse n'ibisiga byo mu kirere. Ni ukuvuga ngo iyo uri umugaragu w'Imana isumba byose, wumva umutima wawe uratuje, uratekanye, kandi ukumva uhagaze neza, ni ukuri uzi ukorana n'Imana ikagukoresha imirimo y'ikirenga. Uri n'umwana mutoya, duhe Imana icyubahiro. Haleluya, 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 amen, uri n'umwana mutoya uzi gusenga Imana, uzashiruka ubwoba. Imana ishimwe, yego, Imana ishimwe. haleluya, Amabuye atanu, bizavuga ngo ibuye rya mbere riravuga ngo ni ukuri, ibuye rya kabiri ni ugukiranuka, ibuye rya gatatu ni ukwizera, ibuye rya kane ni agakiza, ibuye rya gatanu ngo ni amasengesho. Haleluya, amen, twongere haleluya, 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 amen, twongere haleluya. haleluya, Ibuye ngo yatoye yashize mu muhumetso, ngo yashizemo ibuye ryitwa kwizera, yego, ngo ararizunguza. Ni haha dusome ngo akoze mu mvumbaye, mu ruhago, yego, yindi bibiri zivuga ngo ni uruhago rw'agashumba, mu ruhago, ngo akuramo ibuye arishyira mu muhumetso, ngo ararizunguza, ngo ararirekura, ikocora ngo Kristo mu ruhanga. Aho kantu bibiri zivuga ngo twebwe intambara yacu ngo si nk'iy'abantu. Amen, intambara yacu si nk'iy'abantu, ngo tuba dukubita, ngo kandi ngo tugafasha, kandi naho dukubise ngo tuba dukubita muciciro. Ni ukuvuga ngo nta gukubita ngo ukubita ahantu utica, cyangwa ahantu udahorereza, nta guhusha, wowe nta guhusha,
ni ugukubita ugakubita hehe gucicika. yego Noneho ngo arirekure ririnjira ngo mu gahanga ka Goliyati, ngo ryinjiremo ntiryigeze risohoka. Noneho ngo riri mu gitiramo, Goliyati ngo akanguka kifudifudi yikubita hasi. yego Amen. amen Yo, haleluya. haleluya Hari ibibazo biremereye cyane, hari ibibazo bikomeye cyane, ariko wohagarara mu kwizera, mu muhamagaro wawe, mu by'ukuri ukabitsinda kingene Dawidi yatsinze Goliyati. Uwo senga amasengesho y'umunsi umwe, uwo reka kurya icyumweru kimwe, uwo soma Bibiliya ijambo ry'Imana, uwo sanga ikibazo wenda gishobora kuba kiri hagati yawe n'uwo, ariko mwegerana mwasabana imbabazi, ni ukuri cya kibazo kitaba kirarangira. Amen. amen Amen. haleluya Ni ukuvuga ngo umuti wo gukomera uri muri wewe, umuti wo gushobora uri muri wewe. Ni ukuvuga ngo gutsindwa kose uri muri wewe, gutsinda kose uri muri wewe. Noneho ikibazo cyose ga nta handi kiri, iri muri wewe. Hagarara kigabo, shikama, komera. Hariho bene data mu kwizera babanje imbere, kandi urugendo barusoza amahoro. Nawe dukwiye kwigana. Advance pata wa mbere ni Yesu wenyine. Amen. amen Haleluya. haleluya Yo, haleluya. amen Arahari n'imirongo migari yasize, iyo niyo kwizera, ariyo jambo ry'Imana. Bwana asifiwe sana. haleluya Yo, haleluya. amen Yihagararemo kandi uhagarare neza, mu by'ukuri uzasoza urugendo ufite amahoro. Ikindi soza turuzi uku tureka tugatambira Imana, tugatambira Imana. Iyo uhagaze mu kwizera, mwatambye mu kanya ngo kanguka pa bora kuri kibuga, none ngo mutambe mu kanya, mpita ntekereza umunsi Samusoni ngo bamukuye mu gitare cya Yotamu, kandi ngo abamukuyemo ni bene wabo, ngo bamukuramo bamubosha, bamavuga ngo dusize iwacu muhira, ngo Abafilisitiya baganditse, kandi nta wundi bashaka ni wewe. None ngwino tugende. Amen. amen Ngwino tugende, ni wewe bashaka. None ga ntakuzi yama babwira ngo ubwo ari mwebwe mwenyine muje kumfa. Amen. haleluya Icyo gihe mu mwuka wageze ubu, ariko noneho ubu nyine ngo asigaye abana na. yego Kumva icyo kintu diferansi iri aho hantu. Ni ukuvuga mu isezerano rya kera umwuka yageze aza ngo akaba yo gukoresha ibitendero bimwe na bimwe, yego nyuma yaho ngo akazamuka agasubirayo. kagenda Ariko noneho ubu nyine umwuka yaraje asigaye abana na. Ni ukuvuga ngo Amen. wowe muririmbyi ntukaze uririmba ngo numara ngo ujenje. Nariko mbona bamwe baririmba bakazarimba abandi bifashe mu mifuka. Muza muririmba n'imbaraga zanyu zose. Amen. haleluya Muhimbane ibitekerezo byanyu zose, muhimbane ibitekerezo byanyu zose. Amen. amen Umuntu ahitinga, umuntu ageragezwa, yamamazwa n'ibyo bamwogeza, yamamazwa n'ibyo. Ni ukuvuga ngo umuntu agagara, umuntu yidevelopa muri kariyere yiwe, mu murimo akora. Amen. amen Haleluya. haleluya Tiwombona jewe mu buririmbyi, tuwenda muri tenari cyangwa muri soprano, tiwombonayo tibikunda kuko siyo karama yawe. yego Umuntu azamukira muri karama ye.
none ukuvuga ngo umuntu agaragarira muri karama ye, umuntu abonekera neza 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 mu ruganda rwe. Hagarara yego umwanya wawe, nimba ari umugupfukama wawe usenga Imana, pfukama usenga Imana, wiyerere usenga Imana, none uhabwe ishurirwa rikomeye. Ngwese gusenga Imana ni gute? Gusenga Imana ni ubuzima. Niba ari ubuzima, ese ubwo buzima ni gute? Bitindane muri wewe, uko bitindana niko byaguka muri wewe. amen Niba nanone ari mu ijambo ry'Imana, kuganira ijambo ry'Imana, soma byanditswe, usome n'ibindi byose n'ibindi. Hari ibitabo abantu baza bagenda basoma, bikagenda bisobanura ijambo wari uzi, noneho ukaza ugenda kumva byabaye. Urabona nk'uyu musaraba, Bwana asifiwe sana. Uyu musaraba hari abaza basobanura ko ngo iki giti bakagisobanura gusa ngo ni Edeni. Igiti cy'umusaraba bakagisobanura ngo ni Edeni. Noneho bakavuga ngo iki giti kimanuka, bakavuga ngo ni Imana. Donc Yesu yaje guhuza Imana n'umuntu. Noneho ngo kino gitambiko Yesu ngo yaje guhuza umuntu n'undi. Ibyo ni isobanuro. Kandi bagasobanura wa musumari wari ufashe Yesu hano, uwundi ukamufata hano, uwundi ukamufata hano ukuboko. None uno bagasobanura ngo ni urukundo rwe rw'iteka, uyu wundi bagasobanura ngo ni ubushake bwe bw'iteka, uyu wundi wa hano hasi bagasobanura ngo ni imbabazi ze ndetse n'ubuntu bwe bwari bumufatiye ku musaraba. None mu yandi magambo, ntabwo ari imisumari yarafashwe n'ubushake bwe, yarafashwe n'imbabazi ze, yarafashwe n'ubuntu bwe. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, kongere haleluya, amen, kongere haleluya, haleluya. Mucyo ukora, muvyo ukora nivyo ugaragaza nabyo usiga mu mateka, nimo mu nyuma yawe uzagira gute uzayiba. Amen, amen. narimvuze sasa bajya basore bari kubasirimba. Iyo usirimba ntukaze usirimba gusa wumve gusa ufite gusa wenda kumva gusa melody hari. Uzukumanya Yego n'amashimwe. Kangwe ukumanya amashimwe. Yego. Mana wakoze iki, 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 reka ngushime. Bankukoraga. Ndasora.